tekereza perezida w'igihugu ufata ingabo ze bwite yagakwiye kuba abereye umugabo w'ikirenga akazituka mu ruhame akazita inzererezi n'abashomeri. Tekereza noneho uwo perezida kubera ubwoba bw'uko ingabo ze zamutaye afata icyemezo cyo gukodesha abacancuro b'Abanyamerika akabahemba amayeri 8,000 ku kwezi ku muntu umwe, mu gihe umusirikare we w'umunyekongo arara mu mbeho adahembwa n'amadolari 200. Ibisi filime ibi ni ukuri gusharira kuri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka kanya. Amakuru mashya yizewe yashyizwe hanze n'inzobere mu gusesengura politiki ya Kongo Pamela Glace arakubita hasi yerekana umugambi mubisha uri kubohwa na Kinshasa. Intego kuri ntara ya Katanga hakoreshejwe amaraso y'abaturage bo mu burasirazuba. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'imikino ya gisirikare nuko umunyamerika Eric Prince kabuhariwe mu by'abacancuro yageze muri Kivu y'Amajyepfo UVIRA. Kugira ngo umve neza ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi ugomba kubanza kumva neza ibiri mu mutwe wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuri ubu igihugu cya Kongo gishobora gushya kigakongoka, ariko hari agace kamwe gusa kadashobora gukorwaho, intara ya Katanga. Kuki Katanga ariyo mutima wa byose? Katanga niyo sanduku ibitse ubukire bwa Kongo. Niho hari amabuye y'agaciro nka cobalt na cuivre atunze Kinshasa. Tshisekedi arabizi neza ko umuntu wese waba ugenzura Katanga bagenzura ubukungu bw'igihugu, bityo akaba ari we mutegetsi w'ukuri. Ubuzima bwa politike bwa Tshisekedi bushingiye kuri Katanga. Ikibazo rero gihari uyu munsi ni iki? Urugaga rwa AFC M23 ruri kwagura ibirindiro byarwo. Ubwoba bukomeye Tshisekedi afite suko Goma yafatwa, oya, ubwoba bwe bw'ikirenga nuko abarwanyi ba AFC M23 bashobora gukomeza urugendo rwabo bakerekeza muri Katanga. AFC M23 iramutse igeze muri Katanga, ubutungane n'ubutegetsi bwa Tshisekedi byaba birangiye burundu. Kuki twemeza ibi? Impamvu nimwe gusa kandi irababaje. Tshisekedi ntanga bagifite. Twibuka amagambo akomeye Tshisekedi ubwe yivugiye. Yafashe ingabo za leta FARDC azita clochant. Mu Kinyarwanda twavuga ko yazise inzererezi, ibirara cyangwa abantu badafite kirengera. Ibi byishe morale, no kuvuga ni imbaraga. Morale sizo ko yashyira mu Kinyarwanda, morale y'abasirikare ku rwego rwo hejuru. Ese umusirikare yajya ku rugamba gute gupfira perezida umwita inzererezi? Aha rero niho havuka rya horizo rikomeye. Kugira ngo asibe icyuho cy'ingabo ze yisuzuguriye, Tshisekedi yambaje imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, inyeshyamba z'Abanyarwanda zashinzwe n'abasize bakoze jenoside, ndetse n'urubyiruko rw'inzererezi rwahawe intwaro ruzwi nka wazalendo. Ariko rero uyu mutego mutindi Tshisekedi yiteze uri kugenda umufata. Pamela Glace mu isesengura rye yerekanye ukuri kudasubirwaho. Wazalendo na FDLR barwanira mu burasirazuba. Kuri wazalendo baravuga bati turwanira ubutaka bwacu. Ese ubu AFC M23 iramutse ifashe umwanzuro wo kumanuka ikajya kwigarurira Katanga, mwibaza ko umuyoboke wa wazalendo cyangwa umurwanyi wa FDLR yakwemera kuva muri Kivu ngo ajye gupfira Tshisekedi muri Katanga? Igisubizo ni oya ikomeye, big no. Biriya ni ibirara byatoraguwe mu mihanda bihabwa intwaro. Ntabwo bafite ishyaka ry'igihugu, barwanira inyungu zako kanya n'inda zabo. FDLR yo ifite gahunda yayo bwite y'iterabwoba idahuye n'inyungu za Katanga. Bivuze ko AFC M23 igeze muri Katanga, Tshisekedi yashiduka asigaye wenyine, kuko ingabo za FARDC zamaze kumukuraho amaboko kubera kuzituka. Naho wazalendo na FDLR ntibakandagira muri Katanga, kuko Tshisekedi rero yabonye ko ibintu byamukomeranye kandi ko uburyo bwiza bwo kurinda Katanga ari uko intambara itagomba kurenga uburasirazuba bwa Kongo ngo isatire Amajyepfo. Yafashe icyemezo kigayitse mu rwego rwa diplomasi no kurinda ubusugire bw'igihugu. Yiyambaje umugabo ruharwa mu by'intambara z'abacancuro, no kuvuga aba mercenaries. Uwo sundi ni Eric Prince, umunyamerika wamenyekanye cyane nk'uwatangije ikigo kizwi nka Blackwater.
Amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano ashimangirwa na Pamela Glace yemeza ko maginga ya Eric Prince yamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Intego ye ni imwe, gutegura no kuyobora ibitero simusiga mu duce twa Uvira, Fizi, Baraka n'ahandi mu rwego rwo gukumira ko ihuriro rya AFC M23 ryabasha kumanuka ryerekeza muri Katanga. Akababwira ikintu gitangaje, iperereza ryageze naho rivumbura aho uyu munyamerika acumbitse. Eric Prince ubu ari mu mujyi wa Uvira, akaba acumbitse mu gace ka Nyamyanda, ni quartier yitwa Nyamyanda, ku muhanda witwa Plage d'Or Avenue Nyamyanda Malaki. Asa amagambo yo gukekeranya. Imodoka agendamo n'amafoto bye birahari, bikaba ngo biri mu nzego z'ubutasi. Ibirerekana uburyo leta ya Kinshasa yagurishije ubusugire bw'igihugu ikabuharira abanyamahanga b'abacancuro bagamije gusa kurinda isanduku y'amafaranga yo muri Katanga. Niba wumvaga ibyo bishyize kera, reka nkwereka agasuzuguro ka nyuma gashobora gutuma n'abasirikare bake bari bagishyigikiye Kinshasa barambika intwaro hasi. Turebe ku mibare. Abacancuro b'abazungu bayobowe na Eric Prince ntabwo baje kurwanira impuhwe. Pamela Glace yashyize hanze ibanga rikomeye. Buri mucancuro umwe leta ya Kongo imuhemba amayero 8,000. Amayero 8,000 ni amafaranga menshi. Reka ngerageze kuyashyira mu manyarwanda. Ayo ni amafaranga cyangwa amayero bahembwa buri kwezi. Kajyashyire mu manyarwanda, munyihanganireho gatoya cyane ku ivunjisha ry'uyu munsi ubwo nateguraga iyi nkuru. Ni miliyoni 13,594 z'aka kanya. Murumva ukuntu amafaranga ari menshi ku munsi ari guhabwa abo bacancuro. Yego byumvise neza, amayero 8,000 ku musirikare umwe w'umucancuro uzanwa ngo arwanire Kinshasa. None se wa musirikare w'umunyekongo w'umwimerere FRDC uri ku rugamba imasisi, Rucuru cyangwa Ifizi wahembwa ngahe? Ahembwa amadolari 200 cyangwa se 300 iyo byagenze neza, nayo menshi akaba anyerezwa cyangwa asigara mu maboko y'abofisiye, no kuvuga atarahabwa abasirikare. Ntabwo rero wakwibaza uburyo perezida atubaha ingabo ze. Iki ni ikinyuranyo giteye isoni. Tshisekedi akoresha amamiliyoni y'amadolari yishyura abacancuro bavuye hanze mu gihe yirengagije kuzamura imibereho n'imishahara y'ingabo z'igihugu. Mu gihe ako kavagari k'amamiliyoni gahabwa abacancuro karamutse gashowe mu kugura ibikoresho bya FRDC no guhemba neza abasirikare, uyu munsi FRDC ntiyaba yitwa inzererezi. Ariko rero igisekeje ni iki? Abacancuro b'abazungu babahembwa ibi bihumbi by'amayero ntabwo bazi imiterere y'ishyamba rya Kivu, ntabwo bazi imisozi miremire yo mu burasirazuba. Kugira ngo babashe kurwana, birangira bongeye kwifashisha abasirikare ba FRDC basuzuguye na leta yabo. Ni FRDC ishorwa imbere ngipfe mu gihe umucancuro uhembwa amafaranga y'umurengera aba yihisha inyuma. Nyuma yo kumva aya makuru yose asharira, twafata uwuhe mwanzuro? Isesengura rya Pamela Glace risoza rivuga ijambo rimwe rikomeye, akaba n'indirimbo iririmbwa na benshi muri iyi minsi. Tshisekedi agomba kugenda. Kuki agomba kugenda? Imvugo irigaragaza. Perezida Felix Tshisekedi yabaye ikibazo gikomeye ku gihugu cya Kongo. Ntabwo gusa yananiwe gukemura ikibazo cy'umutekano muke, ahubwo yakoze n'ikintu kigayitse kurusha ibindi. Yashwanyuje ndetse asenya Burundi igisirikare cy'igihugu. Ingabo perezida wamubanjirije Joseph Kabila yaragerageje kubaka uko byagenda kose zikaba zari zihagaze. Tshisekedi yarazisenya burundu, yazigize insuzugurwa, aziha abacancuro n'inyeshyamba ngo zibe aribo bazitegeka. Iyo umukuru w'igihugu atakarije icyizere ingabo ze, akaba yiringiye gusa abacancuro ngo bamurindire ubutegetsi, n'isanduku y'igihugu ikatanga, icyo gihugu kiba kigana aharindimuka. Ibi rero bitwereka ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo atari u Rwanda, atari abarwanyi, ahubwo ari imiyoborere mibi yiraye Kinshasa ititaye ku baturage, ahubwo yikundira amabuye y'agaciro ya Katanga.
ese wowe ubibona ute? Utekereza ko abacancuro bayobowe na Eric Prince aribo bazahesha Tshisekedi intsinzi cyangwa n'andi mafaranga y'abanyekongo ari kunyerezwa? Sazi igitekerezo cyawe ahabugenewe ubundi tubiganireho, kandi nibagiwe gukora subscribe niba ukunda isesengura ryimbitse n'iperereza ku byabaye mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, komeza ubane nanjye.